sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello manen, kada kayo amin papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengeg. Maminsan pa'y pagyamanan da kayo manen amin itinabara ngayon kay panangtartarabay dito'y nanumo a channel tayo. Ti surat ngayon tayo kanbiagita ket nagapo kanipagayam tayo a Jojo, manipod probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, pagyamanak unay numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Jojo. Tubuak ti Nueva Ecija, ngam kinay kayat kontiin madayo iti mismo a lugar mi, gapo kadag iti jak ni namnama a pasamak. Katap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ni manong muka di adensyo jay imawag, anak ko. Wala na. Nagpawit ngamin. Nang taditi allowance ko. Ada para kada kayo. Adamot para ka ni Manang Alice. Ay kat imbag man, tainlakam da kami. Ang apay ngay asika tinagpawitan na. Saan kat ani Alice? Awan ngamin itiim ni Manang Alice. Isa siya kung tinagpawitan na. Kasta aya. Hala, agpailiak. Inak iwidro ti impawit ni Manong. Dumagasak tumutin iti balayda, tamapan ko ito ti para ka ni Manang Alice. Mala anak ko, gumatang kanto nga ruden iti sidaan tayo inton malam, wan. Wan na. Oh, agmerienda ka pa, Jojo. Ala, sika mo tinangyag iti merienda Manang. Nakababain pa ikit din. Awan rumbang apagbainam, Jo. Amangan ki din no nasinga kay Tir Aramida, Manang. Nalpasan Tir Aramida. Nagawid matandag iti trabahador. Isong agmerienda tamay. Kabayatan ti panagsarasarita. Wala, Manang. Dandanin malpas ti balayo, ha? Mabayag pa'y dito, eh. Iso asigurado ang mabayag pa'y mat ni Manong mo ijay abroad. Ha? Amom? Agpada kayo anataar ni Manong mo. Adayo natatar ni Manong ko adensyo. Ngamiti siya, Manang. Agpada kayo anataar. Numakit-kita ka. Kasla makit-kitak matlaangan ni Manong mo. Anya? Kinapod nun na. Maragragsakan na makakit-kitakan ka. Kasla maup-up nga mintiiliw ko kini Manong mo. Numakit-kita ka. Ha? Sapay ko ma, dadi mo ikan iti sa bali akay papanan, dagiti bagbagakan ka, Jo. O ala, agmerienda ka lang, Juan. Di ka agbabayin. Nay, narabyan kamot anagawid, anak ko. Ay, wanar na nang. Nagis-istorya kami ka ni Manang Alice. Di mimot na pupuutanin. Rabi igaya man. Kumusta ngay mo, di ipapaaramid da balay da. Malmalpas ka din. Mabayag pa'y kano kung na ni Manang Alice. Ikanda kami iti second floor kan third floor. Iso sigurado ang mabayag pa malpas day jay. Kastaya, kunak nubong galulaang. Padakkalundag ayam at talaga. Isumot ti ko na ni Manang Alice. Ay kat saan pa'y nga ron nga agawid ni Manong mo ano kasta?
nalabit na kasta, nanang. Amangan, no palpasan na pa iti balay da. Santo agawid. Mabali na kasta anak ko. Hustumot kit di tapno malpas at agos. Numaminsan at damot kit di pagsaya at ang tidakkel abalay. Una, kaadwan ka dagiti dadakkel abalay dito'y ayan tayo. Ket ada iji abroad dagiti asawa da. Hello, Manong Densyo. Oh, hello, ading ko. Di mat ko na masimbre kyo ito no may alawas. Wen, Manong. Apay aya? No awan ti trabaho ingkanto man tulungan ni manang mo iji balay. Ado ti malinisan ni Jay. Nangrunak at kalkalpas lang ti buhos. Sige, Manong. Awan parikot iti dayta. Mapanak to iji balayo. Imbis sa manang dan ni manang mo, sigan tulatan ti ikan na iti kwarta. Iso pa pag-allowance mo. Oray saan, Manong. Tulong kun ka na kayo. Basit lang matabanag day, Jay. Kati kan nakalata. Kaysa di manang danda pa iti sa balay. Aywan, magitransfer rakmot lang iti kwarta iti ATM mo. Itit mong tumot lang ka ni manang mon. Tay nayon na nga igatang kadag iti masapsapul iti balay, ha? Wen, Manong. Ay, ibaglaangan tada ka mang tultulong kanyak dito'y balay, Jo. Wen, Manang. Isumot kami timbilin ni Manong Densyo. Ala, husto pa lang date na. Umay kataag merienda tapay. Wen, Manang. Ay, mabisinak mo dun kahit. Oops. Aywan, kumusta kayo matan iti girlfriend mo? Ha? Awanin day, Jay, Manang. Anya ti kayat masawan, Jo? Awanin. Nabayagan na nag-break kami. Ni, apay ngay. Kasano? Di mababae yan at two-timer. Saan la siya tinobyo na? At dapay gayam sa bali. Iso nga yung break kon. Ay, sus! Sinayang nakangarot na. Ha? Ay na, no babae lang kumatiagaram. Nabayagan ngay naram ka. Anya? Angam, kasano nga ni Manong kuno bilang? Nukas pangarigan lang. Iso anagasat ti babae nga asawaam, Jojo. Malaksid anataar ka. Nagagat ka na singpat ka pa, Nagapwam, Jojo, anak ko. Narabyan ka manan. Ijay balay daman ng alis, nanang. Anya, kanayo na matan ti mapan ichay. Napan ko tinulungan ang naglinis ijay balay da. Kaya napan ko inted ti impawit ni Manong akwartana. Wen ngam nagrabrabi ikamutan ijay balay da ipag mo. Nagis-istorya kami pa ngamin, nanang. Ay na anak ko. Amangan no aday bagadag iti kaaruba makakitkita ken ka mapan ijay balay da ipag mo. Nang runak at dudwa kayo ijay. Sawon dati kayat da sawon ha. Awan mo ti dakas ngar aramiden mi kanimanang alis. Kaya nasingpot nga ipag ni manang alis. Kaya nadayumot nga inaunang ngumiti siya. Alangan mo't apatulak no bilang laeng. Ay na, di mo laam mo no anya ti sasawon dagiti marites akaaruba. Baybayan nyo idananang. Kasi itinakon awan ti madingar aramiden mi. Jo? Mabiit lang dahito yung manang. Malpas ko. 5 minutes lang Agin na nakapay Jo. Umay ka. Punasak tilingat mo. Ni, pinunasa mga agpaiso tilingat ko, manang. Wala. Ala, agin na nakapay. Agtugaw ka. Umay ka, tagabay ka. Kasto na iti panang matmat na kanya ka. Susabaw. Sapay nagkiting ti shorts na. Nakapudpo daw ti legs na. Uray adan-idan na. Napintas kan siksipay lang. Kinsan na mailibak. Talaga napintas mo ti ipagkaw. John? Ni, nagpasaklot kamot kanya kon, manang alis. Shhh! Alis, kunamlatan kanya. Hindi na ko nauawagan iti manang. Nang runa no kastoy adudwa talang dito'y balay. O ala, usubam ti kami setam, tapo nasak tilingat mo. Ato'y
Inyalaan ka iti pagsukatamasan do. Diyos kay, madiday to yun Diyak samutan malapdan tiriknak. Hello, Lakay. Pasensya kan Jack na sungbatan adagos ni awag mo. Makumikom kami ngamin nga aglinlinis dito'y balay. Wen, okay lang, bakit? Maawatak, mat. Oh, kahit kumusta ka matan? Ay na, awan rumbang apagdanagam kanyak, Lakay. Okay ak lang dito eh. Pasensya ka, Japwe lang ngamin makabakasyon ni tatawan. Masaya nga nak ngamin titigas tusag manan nga agawin. Iso ngay pampaminsan kung tuntag bakasyon, into numay atawan. Wala kay, maawatan ka. Barang malpas tumad da ito'y balay ta inton madanon ti panagbakasyon mo. Wen, bakit? Igiddan tan tumot tayo ngay pa-blessing into nagawit ha. Wen ala kay, agan-anad ka nga ro di ta ka na yun, wan? Kailiw ka unay yan din siyo. Kailiw ka matunayan, bakit? Sana bale, mabitlangan ti may satawan. Ipapastan-ton ti aginiliw inton makaawit ha. Wen sige nga Rodan, ta ituloy ko pa'y tararamidak. Baliwan tanto manin ti agsarita, Lakay. Sige, Rod, bakit? Kanayon mo kumalaglagi pa yun, nga ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka mat unay-unay, densyo, Lakay. Kunakit din nagawit kanjo. Adda ka matlagayan dito'y salas ngagbuy-buy ti TV. Wen, manang alis. Diyak ngaminan maabutan ti buy-buya. Nagawid ako ay balay. Iso dituya ko na nagbuya. Pasensya ka na. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya, Jo. Okay lang kanyak. Uray dito'y kapekit din amaturog. Ha? Kaya't mo? Kwa manang. Alis ko nam ka din. Uno, babe. Ha? Nagalasmat nga min adanggan numanang kunkunam kanya. Kabayatan ti pa naglabing-labing ta. Alice, babe. Kasta ang amin, Jo. Nagsamit adanggan. Ay na. Nakatatar ka talaga, bayaw. Ipag. Susabo. Kastaon niya pa ng apros na itilupaw. Sabali mo ng titurong da ito, kastoy lang. Papanam, Jojo. Ije balay daman ng alis, nanang. Na, anyat ko ichay. Inak itatim patulod ni Manong Densyo akwarta. No kasta, nagpawit man gaya man. O nanang, di kayo madanagan, tadda para kada kayo. Kat mo tingarudan at amapanak man agpalingki. At iti 5,000. Ay na, nagsaya at talaga di kabsat mo, Jojo. Uray addan asawa na, ikikanda tayo latamat. Sayang laeng tadidamot na parapuran iti anakin ni Alice. Ay, uwan nga rin nanang. Kasano, kat adamot iji abroad ni Manong. Sagpaminsan mo ti panagbakasyon na. Wan nga rod, kunakmat ngamin ide ang mga pundalaangan ngam di damot kaya. Ingkay kat ang palingkin nanang, tamapanak mo tin iti andaman ng alis. Wan, ngam na saan ka manan ngagpaypayag ijay agawid ka adago sanak ko. Uwan ka din nanang. Anya tararamidam ti tamanang. Ay ti marmartilwam. Imbag tayo may ka, Jojo. Ilan lansak man day ito'y pangikabilak kadag iti masetas ko. Itikas na, napintas akitaan. Wala, mutoy. Siya kung ti mga ramid. Sige man nga, Jo. Ilan samta iyawat ko dag iti nakapaso ang masetas, ha? Anay ko! Anay ko! Apayin manang, anyat na pasamakin ka. Ay, adan sa nabadda ka kalansa, Jo. Anay ko! Anay, Mabit lang. nagsakit. Kita man ti dapan mo. Aday ta, naikatan ti na itudok alan sa iti dapan mo. Naugasak mo ten. Panagkunak, kat saan mo't kit di unay anaunag ti pan nakatudok na. Ay, anay ko. Medyo naut-ut lang tama, Jo. Talaga kasta.
Nga may katumot lang tutot na. Inton sumamay ti tinumar mo nga agas. Sapay ko mga rod kasta. Wen, talaga nga agot-ut tanatudok kat nga rod iti lansa. Ngam kas na ko na kon. Awan ti rumbang apagdanagam. Tasaan mo't nga iso tinaunag. Kan inugasak mo tan. Ay, Jo, inutam man kit iti saka. Iti kasta, mapipian ti ut-ut na. Ha? Alan, amok mo't lang ang akay kayat mo. Alice? Saan ay, Kuha. Ala ka din. Inutam mo ti saka, babe. Agpudno ka man kanyak, Jojo. Anya ngay kumatipudnok kada kayo nanang. Anya ti kayat asawan ti kanayon nga ipapan mo iti balay da alis. Sakit kanayon ti panagkuyog yu arumar. Anya ngay kumananang. Awan mo ti dakas na ijay. Kanayon na kamapan iji balay da. Ta ibabaon nakit nga rod ni Manong Densyo. Mapangkutulungan ni Alice. Ay sti ni Manang Alice kadagiti matrabaho iji balay da. Pudno nga kuy-kuyog kami. Awan mo ti madingar aramidon minanang. Kan may isa. Kuy-kuyog kla mapan agpurpurches kadagiti kasapulan na iji balay da. Ay agtal na ka man, Jojo. Sa anak akay yanak, tapno jak maawatan dagiti gargaraw yo. Anyat kayat yo sawen, nanang. Isardeng yon ti kastangar aramiden yo kini Alice, Jojo. Ha? Siyak amis mo ti mangipulong kini Manong mo. No di kay payla agsardeng. Ninanang man. Anya ka din kitang ibagbagayo. Di kan agin diti, Jojo. Agin dada magaklaeng ngam amok ti mapaspasamak. Ha? Anya ti amuyo nanang. Napayagan a pinalpaliiw kayo kini Alice. Nakitak ti panagin innarakop kan panagin innagakyo. Ha? Ay unay kan anak ko. Ammo matirigrigat ni Manong mo iti abroad. Ngam na iturad mo payla ang alukwan ti kapsat mo. Napanan ti konsensyam. Asawa ti kapsat mo ti pakigingin ng tilam. Nanang, pakawanindak ko ma. Pangasi ma, tadiyo ko man ibagbagaday tabanag ka ni Manong Densyo. No saan kayo paylaang agsartang? Talaga nga ipulong ko kin ni Manong mo. Uray na sakit. Ikaw arigatak aliklikan ni Alice. Makiwin na suwasa kun kuha na, nanang. Kinapudno na. Makonkonsen siya akmatan, Jojo. Mabain akong kadananang kantatang. Kastamatan ka ni Manong Densyo. Iso nga umadayo ak pala dito lugar tayo. Ha? Papanamon nga eh. Umadayo ak. Mapanak agbirok iti pagtrabaho ak iti adayo a lugar. Iti kasta. Maliklikan tati agbasol. Jojo. Nanyaman tinapasamak ka data. Kidawak alipatan ta kuman. Ibilang talangin adakas at tagtagainap dagijay. Manang Alice. Wan, Jojo. Kat adtoyak asi papakumbabang agkid daw iti pamakawan. Gaputa sinulisog ka. Itanamtan kan lipat tinapasamak ka data. Kat pagbabawyan ta ti amin. Agkid daw ta iti pamakawan ken ni Apo Diyos. Pito atawan matan tinapalabas manipod idi. Kat agingga ita, jak paylaang nagawawid ijay lugar mi. Sinmang patmatan ti kapsat ko. Kat damag ko anagsikog kano ni Manang Alice, iso asaan matan anagsubli ni Manong Densyo ijay abroad. Pagbababawyak unay ti kasjay nga inaramid ko. Mabainak unay, iso adya kon nagawawid, kat kinay kayat kon ti agmay maysa. Kanayon ti panangayab ni nanang kanyak nga agawid akon, kastamatan ni Manong Densyo. Ngamras rasonaklatan ama kumikumak iti trabaho. Aging gaita kat makonkonsensya ak paylaang iti kasjay anapasamak. Jak amono aging gat kaano akastoy ti marikriknak. Kanayon mo ti panagkararag ko, ngam apay nga ta akasladyak paylaang makamove on. Aging galaangan ditoy, Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, ken nang yornos para iti panakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jojo.
Ken ka pagayam, Jojo. Talaga asaan ka maka-move on no panpanunutem pailaeng tinapalabas. Lipatemon tinapasamak kada kayo iti ipag mo. Itanam mon kanilipat iti kasta maka-move on kamatan. Kang runaan nga aramidem ket timang pakawan iti mismo abagim. Ammom ngamin a nagbasol ka iti kabsat mo. Ammom amadi ti inaramid mo. Isu akasta ti marikriknam ita. Ngem mamati ka kanyak pagayam ko. Apaman a makapagkid daw ka iti pamakawan iti Diyos, agsubli iti sigod ti riknam. Ibagam amin kenkwana, uray pay ket isangit mo, irwar mo amin amadi a marikriknam. Kasaritam ti Diyos babaen iti kararag. Dumawat ka iti pamakawan ket pakawanem metten ti bagim. Patsek a lumag-an ti riknam. Alakastan pagayam, Jojo. Ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.